Ja, snimo, neka. Ja. Evo dolazi i gospodin Mitrović. Sistem. Aha, šepara. Gospodine Mitroviću, srećni vam praznici. Dobar dan. Hvala, također. Hvala, živ i zdrav bio, živio ti još 100 godina. Kako? Moraš malo drvetom nekim udariti. Jel se lodlo, jevem ti ljev. Nemoj prvo onak. Čekaj. Prvo opici. Nije tak, nije, to. Snimaš ti ovo? Kako ne bi snimao, čeče. Nemoj to snimat, jebo. To je prava srpska puška. Polako, samo siti, znaš da se pokaže. Sad malo komšije vikende. Komšije! Izvinite! Komšije! Izvinite! Proviri za čardaka. Izvini! Ti njem koliko grune, Kako je čošće na cijev. Pa Vaja, jesi ispekao veseljak? Ja sam skinuo 11 i 15. Sve je dobro, samo nema municije. Ovo je zamjenik Arkana, ljudi. Nema više municije, vidi.